What is that? Yagutera umwaka. Igikona cyacu. Ngo yambaye igikona. Igikona wagifashe. Cya gikona cyacu. Iki gikona cyacu gikubita amakipe menshi. Reka mbabwire kuri 14. Kuri 14 tuzaba dufite kino gikona. Kino gikona kizatsinda amakipe arenga nk'ijana. Igikwezi. Iki gikona nzakijyana kuri 14 kuri sitade. Ngiye kukigeza mu rugo njya kukigurira inyama. Maze ubundi ejo bundi. Oya! Igikona tuzakijyana kuri sitade. Rata done cya gikona cyacu rata. Rata papa wanjye. Do cya gikona cyacu. Wakibonye? Nakibonye. Kino gikona iyo cyakinyenareyo bibari neza. Kuko mu mujyi ntabwo tubujya tubona amahoro. Ako kiranaryana. Dore kirebe. Igikona se wagira ngo ugifoto yariri. Ese ufaniye iki? Fani igikona. Igikona iki ngiki. Nacyo uzajyana. Nazakijyana kuri stade ejo bundi. Wese kugifata ni gusabye imbaraga nyinshi. Iki gikona kugifata. Naraye nijoro ahantu mu giti. Ngira ngo kuri 14 tuzaya kuzengereza iki. Ubu rero iyo ndakijyana nkakigeza mu rugo nkashaka kawomo n'agasime keza gato nkajyanagura ku bwoya kigasa neza. Umupolisi iyo duhuye arambwira ati igikona cyacu cyaje. Kandi iki gikona kirazira ko rino bara ryacyo ryaba risa nabi. Kuko iyo kigejeje muri sitade abantu bafananeyo bahita bikanga. Niyo mpamvu kino gikona iyo ngifite nkakijyana mu rugo nkagisiga umuti. Fata agatambaro kameze neza. Nkashyira muri omo ya Sunlight. Nayikubise neza. Gikona cyanjye nkajyanagura. Urabona yuko maze kugiha inyama. Inyama iyo maze kuyigira kikayirya kiratuza nubwo nagishyira hano hasi ntabwo cyagenda. Kiba cyari. Ako kantu ni agashuti kawe. Do muzungu. Papa wanjye we. Mubwira yuko mbakunda. Pa wanjye wakwatandebye ukuntu nahiye. Pa. Naraboze njye narahororombye mana. Byaje kugenda nyine gutya. Nanifite n'akano gakoko kanjye. Kuko njyewe buriya no mu rugo njyewe nitungira utunyamaswa. Udukwavu. Ako kino gikona buriya wigeze ugifotora. Cya gikona cy'ikipe yacu. Cya gikona cy'ikipe yacu. Cya gikona cy'ikipe yacu rata. Cya gikona cy'ikipe yacu. Cya gikona cy'ikipe yacu rata. Ya kipe yacu bita igikona murayizi. Uno muzungu mwana mubwiye ya kipe yacu. Papa wanjye ese ko wafashe ibintu ukurikizaho gucoma. Oya. Ese n'ubu watangiye gucoma ryari? Oya. Niyo nagakirasi ntabwo kaducika. Kubera yuko ndagakunda. Mwabyumviye rero yuko uyu mugabo ntasanzwe koko nk'ibyo arimo gukora. Biragoye kubona umuntu afata inyamaswa nk'iyi ngiyi cyane cyane y'igikona ifite amababa iguruka ikuze kandi buriya urebye na nabi buriya yanakurya da.
ariko uyu we arayifata akayizana akayigendana ukabona ko rwose yanamwubashye, ubona ko nta n'ikibazo gihari. None icyaje gutangaza kuri uyu mugabo, yadusobanuriye uburyo hari umusitari umwe mu Rwanda w'umuhanzi wigeze kumutumaho amuzanira ibikona 3 arangije akora kiripe. Ubwo aho mwabonye rero kiripe y'ibikona mumenye yuko uyu mugabo ariwe wazizanye. Ngaha nimukurikirane mukomeze mwumvire iby'uyu mugabo. Naho kishimye. maze ari umusambo 3 Hari umusitari? wigize kutunuma ari Nyamirambo ari 3 Umusitari ninde? ami 30,000. Agutumye se Ntabwo njya fana igikona? Ntabwo njya fana umuziki, njye fana igikona. Ubwo aturekurira ahantu muri sare akora video. Arangije gukora video n'ubundi naratujyana. Uwo musitari ninde? Ntabwo namwibuka. Yaguhaye angahe? 40,000. Abaye. Ubu ushobora kwenda nkagashyira muri kureti yanjye. Ikintu usabwa ni inyama yonyine. Twakomeje kuganira n'uyu mugabo, akomeza duha ubuhamya butandukanye, atubwira umunsi yagize igitekerezo cyo gufata igikona bwa mbere. Ni umunsi Rayon Sport yabonaga ifite imbaraga zidasanzwe, ifite ishyaka ryo gutsinda APR FC. Arareba aratekereza abona nta bundi buryo yakoresha bwo kunaniza Rayon Sport, agira uburyo bwo gushaka uburyo yabonamo igikona. Akizanye bakimubona batangira gucikamo ngo intege, bitewe n'umuriri yari afite, yisize amarange, afite n'igikona mu ntoki. Uwo munsi rero nibwo yahuye n'umunyamakuru Marcel Rutagarama, amubaza ibijyanye n'icyo gikona, amubaza aho yagikuye, amubaza icyamuteye gushaka igikona. Ntiyazubaje rero, ntiyatinze, yamusobanuriye ko ari urukundo akunda APR FC, amubwira yuko yashakaga kugira ngo ace intege aba Rayon Sport. Ngaho nguko rero iby'uyu mugabo n'igikona. Ishimye noneho bakabonye akishimye, bagafoto yakishimye. Kari kishimye cye kandi mutagafoto inyoni bakwiye kukinyoni. n'umunyamakuru twarahuye Marcel ahita ambwira ngo wowe ibikona ubikura hehe? Ndamubwira ati njyewe igikona iyo nzi ahantu kiba ngenda kugitera umuti nkagifata, ndagenda nkajya mu cyari cyacyo nkashyiramo akantu, urumva n'amageze nkakihasanga mpita nyizana. Naha dusoreje rero, mwari kumwe na Marika Africa TV, dusubire.